Reka rero tuguhe ikaze kuri Lucky TV 1. Yes. Okay, by'umwihariko rero twatangira utwibwira ukatubwira uwo uriwe naho uherereye kugira ngo tuganire n'umuntu abantu bazi cyangwa se tuganire n'umuntu tuziranye. Nitwa Nsengiyumva Alex, tuye muri Norvège, abandi ubunyabyinshi mu nzu y'abakava. Iwacu ni muri Congo, niyo iwacu no twavukiye. Turi hano gusigaye gitoya gusa ko tuzasubira iwacu. Nsengiyumva uri umugabo wubatse cyangwa wari usa n'utwibwiye igice? Ndubatse. Abahungu babiri n'umugore. Okay, tutizinze mu magambo rero reka twongere tuguhe ikaze kuri Lucky isoko y'ibyiza. Ahangaha rero turi mu kiganiro aho tugiye kuganira ku makuru agize iminsi yarimo arashishikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga ajyanye na Frank murumuna wawe. Ari amakuru mwayakiriye gute? Sara amakuru yaje ameze nk'inkuba. Amakuru natwe yaje atugwaho. Ni ibintu by'umuryango tutari tuzi abe nawe ko bishobora kuba. Ako nyine byaraje bihita bitangira gusasanga kuja ahantu hose nyine bijya hanze. Niko nyine mwazumvishije niko byagenze. Aho umwana w'umukobwa n'umuryango wose nga batekereje guhemuka bingana kuriya. Okay, noneho nka mukuru wa Frank byanga byakunda turabizi neza ko ushobora kuba ufite wenda amakuru atandukanye wenda nayo twebwe tuzi ndetse n'amakuru agiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Turagira ngo utubwire ukuri kw'ibintu uko bimeze byanga byakunda waganiriye na murumuna wawe mufite mbese muzi amakuru ya nyayo y'impamvu yateye biriya bintu. Wadusangiza mu ncamake amakuru uko bimeze icyatumye uramwana w'umukobwa yanga umuhungu wawe. Amakuru ngiye mfite kugeza aka kanya, uri umukobwa mu minsi mike yaragiye kurira ko umugore wacu abanyabyinshi. Twari tumukoye bisanzwe kimwe n'abandi kuko basanzwe baje gukwa n'abandi bakaja gukwa abakobwa banyabyinshi bakabajana mu mago yabo. Natwe twari dukora umukobwa twaramukoye ku minsi 22 ukwezi kwa gatanu ku itariki yo 27 niko yatwandikiye message ko atakidushaka nguko ngo ntabwo turi size yiwe ngo ntabwo tunaberanye nawe. Umukobwa aramusiguza agaragaza ko musiguza. Umukobwa nyine aramubwira ariko yari afitanye siri na Gwema musaza wiwe. Niyo siri bari bafitanye yuko agomba kugera muri Amerika agahinduka. Ese byaba byaratewe niye mpamvu yatuma bakora ibyo bintu? N'ubuhemu bwateye usigaye bwareze mu bantu bamwe na bamwe bagahunga ariko bagifite imitima yo kugirira abandi bantu nabi. Kuko ni umufasiteri wa kino gihe ukija gusenyera mushiki wiwe, umwana we wese ni nk'umwana wiwe nubwo atari mushiki bavukana mu nda neza ariko basangiye papa wabo badasangiye mama wabo. Ariko ukuntu ngiye neza naje kubikurikirana neza nza kubaza neza amakuru nasanze uyu Gwema hamwe na nyina wa Gwema ntabwo wifuza kuko n'umwana yubaka yuko n'umwana ari mushiki yari umwana mwiza kandi uruta n'abashiki bavukana na Gwema warutaga ubwiza muri bose. Ariko kuko batumviraga batashaka uko ashakwa
niyo mpamvu bamukoreho n'ubugome bungana gutya. Hari amakuru yari arimo acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, arimo aravuga mama w'umukobwa arimo aravuga uburyo ki Frank ari umwana we, yari agiye ku mwana we wa gatatu kandi yamukundaga cyane. Amakuru akavuga ko Frank mama w'uyu mukobwa yamwubakiye inzu. Aya makuru yaba ariyo? Nari nkubajije. Hello. Nari nkubajije ngo hari amakuru arimo aravuga ko Frank murumuna wawe hari inzu yari yarubakiye nyina w'umukobwa. Aya makuru yaba ari ukuri? Aya makuru ahari ni ukuri, yuko bamwubakiye inzu iri mu karere ka Nyamata. Iyi nzu iri ihari. Ni inzu ihagaze amafaranga angana gute? Kanya sindamenya agaciro ihagazeho, yuko ibiciro bigenda bizamuka buri munsi. Sinakuresiza ngo ni amafaranga ni za miliyoni zingahe, ariko icyo nzi gusa, icyo nzi ni uko iriya nzu yubatswe na Frank. Okay, hari amakuru rero twinjira mu kiganiro mo indani. Hari amakuru yavuzwe, hari ikiganiro ejo bundi twarutse kugira na chat na Apostle Rwema, akaba umusaza w'uyu mukobwa. Yatubwiye ko umukobwa atari umukene habe na gato, ngo ntabwo yagiye muri Amerika kubera ko ajanwe n'amafaranga ya Frank, atahubwo yagiye muri Amerika kubera ko yari akunze Frank cyangwa se yari umukunzi wa Frank. Ati kandi yagiye muri Amerika famiye ye itabizi. Ngo ntabwo yagiye muri Amerika kubera ko ari umukene. Ntabwo yagiye muri Amerika kubera ko ngo ari umukene, yagiye muri Amerika kubera ko yakunze Frank, atuma bari umujana muri Amerika. Ndumva ibyo ngibyo harimo ibibazo nka bibiri cyangwa se ibisubizo bibiri. Igisubizo cya mbere nasubiza Rwema n'umuryango we bavukana wose, kandi nanjye nsa nkaho muvukamo, simveka ko muvukamo, ariko hari icyo ushaka gusubiza Rwema. Yaje kuba ari abakire, umukobwa wagera ku myaka 20 n'ingahe, mu myaka 30 uri hasi atera 30, iyo baje kuba ari abakire ntabara umutegeka akamugeza muri Canada, yari ko yirirwa aja muri Amerika kugira gute, gituma atateze ngo asange Rwema aje kumwishakira. Oya, yavuze ko yagiye uretse ukiri aho ngaho, urukundo ruja iyo rushatse. Nanjye aka kanya nakunze naja muri Afurika, kaja muri Kenya aho nabaye, kaja kuhashakira. Ariko niba umukobwa yari yakunze akavuga ati jewe sinja muri Canada, ndaja muri Amerika, niho numva umutima wanje ushaka, niho nari kuja. Ariko mu gihe atari umukobwa atari yakeneye kuja muri Canada, akaja muri Amerika, yafashe umwanzuro wiwe. Njyewe navuga ko iyo mwanzuro yafashe wari muzima, ariko umusaza wiwe wo kwa nyina wabo amubera ibamba. Sinzi nimba wari unyumvishije neza. Rwema yavuze ko uyu mukobwa n'ubundi yari afite kuja muri Canada mu kwezi kwa 7, akagenda ategewe na famiye yiwe. Mu kwezi kwa 7? Ego, ariko umukobwa ngo kubera urukundo yari akunze umuhungu byatumye atoroka famiye ye, ntiyababwira ko ashaka kuja muri Amerika, ahubwo babipangana na Frank ari we fiance wiwe, aja muri Amerika mu bintu famiye yiwe itazi, kandi ibyo byabaye ngo kubera urukundo. None se cyo nakubaza, uriya mukobwa yagiye ahomboke muri Amerika cyangwa se agiye kuja gushingirwa? Yego, yagiye kuja gushingirwa. Yagiye kuja gushingirwa.
noneho mu buryo twese njyewe nawe uko dushobora kuzumva kandi nuko bivugwa, Rwema avuga ibintu biri au contraire. Uriya mukobwa ntiyavuye i Kigali abombokiye muri Amerika, yagiye kuja gushingirwa. Nyuma yo kuja gushingirwa uriya mukobwa yagiye nk'uko nari nshobora kuja gushakira ahandi kuko nabikubwiye. Uriya mukobwa ntabwo ikintu nibaza gikomeye gusa yagiye muri Amerika ari kuri diru kuko wenyine yabyigambaga akabamutishe ubwanje sinzashakana na Frank, akabivuga ku ruhande abantu bose babyumva, kandi akabivuga n'inshuti ziwe, akabibwira n'inshuti ze atazi nk'uko bizageraho bikaja hanze. Okay, none se mwebwe uko mubitekereza, ni iyihe mpamvu yaba yaratumye uyu mukobwa yanga Frank nyuma yo kumubona? Nari nkubajije ngo mwebwe uko mubitekereza ni iyihe mpamvu yaba yaratumye uyu mukobwa yanga Frank akimubona? Atageze gute? Akimubona. Atakimubona. Nari nkubajije muraza kutwihanganira network n'ingazo zitameze neza, gusa nari nkubajije tese ni iyihe mpamvu yaba yaratumye uyu mukobwa yita yanga Frank akimubona akigera muri Amerika? Ubwo uriya mukobwa yavuze impamvu yimbitse gusa, yanditse gusa SMS avuga ko atagikeneye Frank. Niyo message gusa niyo yanditse ko nta kindi kirenze yigeze avuga usibye gusa kumwandikira SMS. Hanyuma Frank na Estella ngire ngo niryo zina rye bari bamaranye igihe kingana gute? Agiranye imyaka 3 irashize. Imyaka 3 irashize. Imyaka 3 irashize uko naje muri Norvege bahita bafata irembo ntaragira n'amezi angahe bahita gufata irembo, kimwe natwe ngo twagaye tubifata ku bagore dushatse. Hari amakuru arimo aravuga ko Frank yakoresheje amafaranga menshi cyane ndetse ngo akayakoresha mu buryo abantu benshi barimo baravuga ngo ni uburyo bw'ubuhumyi, ngo yakunze buhumyi, akunda umukobwa amumariraho ibintu bye atari yamushitsa mu rugo. Ibyo bintu mwe murabivuga gute nk'ababyeyi ba Frank? Icyo tubivugaho twabwira gusa twakangurira umuryango wabo basiga kugarura ziriya faranga, nta kindi. Aho bigeze abasinga nibo bagomba kwicara bagatekereza ko inkwano zacu bakazigarura. Izo ngizo ni obligatoire, ziriya nzira yaciye muri Mexico biriya bihumbi 10 yatanze akabigarura kuko rese zirahari zigaragaza ko ifaranga zatanzwe n'uburyo zagiye zitangwamo, akazigarura nazo akazigarura bidatinze kuko twebwe ba nyirazo dukeneye kuzikoresha. Nayivuga ikindi cya gatatu, Rwema izo zose ubona ubutumwa bugende umugereho, tiyibwira ngo ari mu ijuru, tiyibwira ngo ari muri paradiso. Amarira numvishije wa mubyeyi ari kurira, ari amarira ntazamusigaho buhoro. None
ubu nyine biramutse bibaye ngombwa ko famiye y'Abasinga ariyo mukobwa barezwamo baje gusaba imbabazi bakavuga ati twarakoshe twagize gutya na gutya, mutubabarire, mwiteguye kubakirana yombi mukababarira aya matiku arimo arakikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga agashira? ntabwo bizakunda ko tubabarira kubera nk'uko waba ukuntu badusebeje ntibyakunda nk'uko twaba tukibabariye. Tugarure ibyacu icyo twatanze, izi mbabazi ntabihari, bagende bakira inyuguti nk'uko bazabinyuguza barangije kurya. Icyo ngicyo cyo bagende bakibagirwa cy'imbabazi. None se kutugarura ifaranga zacu gusa. none se iyo uvuga ngo babagarure ifaranga zanyu ntazo babakuye mu mufuka mwazitanze mubyiyemeje cyangwa se mwazitanze ku bushake? Baramutse bavuze ati izo faranga ntazo dufite kugarura, batazigaruye iyo zaje mu manza, kandi no kugeza n'aka kanya iyo ubwabo kabaritukisha twari abakwe babo inshuro zibiri. Inshuro ya mbere data n'umukwe wabo, kuko mama n'umukobwa w'Abasinga. Frank nawe yari yakurikiye agiye mu rugo rwa ba nyirarume agiye gushaka umukobwa. Kubera iki bahemuka bingana gutya? Okay, umukobwa niwe wahemutse kurabifata muri rusange. Umukobwa arashobora kuba yarafashe umwanzuro ku giti cyiwe agavuga ko atagishatse kubana n'umuhungu. Ndumva utabyitirira umuryango wose w'Abasinga. My friend, reka ntabwo ari gutyo bigomba kugenda. Uko bizwi nuko kino kintu uko kivugwa biratandukanye. Ukuntu kino kibazo cyasohotse hanze kivuga kiragaragara nk'uko Rwema n'umukobwa bari kuri diru. Abo bombi bonyine gusa nibo bari bazi isiri, bazi n'icyo bari gukora. Umwana w'umukobwa ntabwo urabwana n'ubwo yize kaminuza, ayo matirimbukanye n'ubwo yari afite n'ayandi y'asanzwe, ayo matirimbukanye ntayo yari azi. Ni gute bamwe ngo umukobwa wageze muri Amerika amezi 3 agahita ahumuka agatekereza icyo kintu cyo ngo teka mpemukira umwana w'umuhungu nongeye kandi nambuke inje mu kindi gihugu. Icyambere nta pasiporo mfite, kwa icyo cyangombwa inanga cyose kiza cyihutirwa kurebaho cyane. Iyo noneho ntiyakiye magendo ni inzira y'indege ku ndege. Ese ntiyataye izangombwa Mexico, ibyangombwa yambukanye. Ubu nyine ko yagiye muri Canada yambukanye ibyangombwa. Ibi ni ibintu bisa nka byateguwe n'uyu Rwema afatikanyije na mama we. Ako pana nyina w'umukobwa, ubu nyina w'umukobwa mama w'umukobwa yararengana. Ahubwo ufite ikibazo gikomeye ni nyina wa Rwema na Rwema. N'uwo afite ikibazo nk'uko ni ifundo ry'ikibazo, kandi ni n'abazafundura kino kibazo. Ikindi kintu numvise mu kiganiro Rwema nanyanditse muri SMS ngo umukobwa ngo ntabwo ari umukene. Niba atari umukene kuri keme ko Frank uko amutegera. Okay, twaganiraga no mushiki gituma atamwangi. Frank yagombaga gutegera fiance we, nubwo famiye yaba ari abakire bingana gute, ariko ntago bari kumubuza gutegera umufiance we. Kandi muri message bari kumubuza nicyo gitangaza abantu bose. Ni kimwe naje nkiyo inja gusiga umugore ufite hano mu Buraya kagusiga muri Afurika. Ni inshingano zanje njyewe Sengiyumva zo kumwohereza tike
akaza akamburukaho amahoro mu gihe haba haciye inzira, haba habonetse inzira uko kose iyo nzira imeze, kohereza ifaranga akaza akangeraho. Si ngombwa ngo twese ngo tuzace mu nzira yayo, si ngombwa ngo twese ngo hari n'abazadekara akagera n'imyaka 5-6 bataragenda. Hari abo tuzi basize abagore uyu munsi batuye i Burayi n'abandi batuye muri Amerika ariko bagatinda kuza. Igira nzira ya Mexico yari yabonetse, umukobwa akagirirwa Imana akagenda akageraho ntibamugarurira mu nzira. Uriya mukobwa n'umuryango w'abasinga bari gushima Imana yuko umukobwa nk'uko yahuruse amahoro, hakurya byose ntibayibonye. Nibyo nari nkubajije ngo Rwema ntago nk'uko yabivuze ntabwo ari abakene, ntabwo bari kunanirwa gutegera umukobwa wabo. Abakene mana nubona umuntu mu buzima yirata ifaranga zitamugaragaro nta n'igikorwa akora. Rwema ikigaragara nubwo ari muri Canada ararutwa n'umuntu wacuruza inkoko giturari. None niba atari abakene kuko atubakiye nyina waho, kuko atamwubakiye inzu, wenda yarazubatse atamwubakiye inzu. Ubu nyine ukurikiranye ikiganiro niba cyarahakiye ejo, aho uze uramuze amurira ari kurira kubona kuko Rwema hari ikintu amufashije. Mukase nyina wabo nta faranga aza mwoherereza ndabizi. Rwema ntiyamutunga, Rwema no gusenyurira uriya mukecuru. Iyo aje kuba ari umukire afite ifaranga aba yarategeye umushiko we, ntaba yarategereje mu kwezi kwa 7, yaramutegeye mu kwezi kwa 3. Nta mafaranga Rwema yari afite yo kohereza mushika mukiza mu Rwanda ngo mugeze muri Canada, ntayo yari afite. Ariko akora kwifatira abantu no kubesha amahanga, kandi ari pasiteri, cyakoze ni pasiteri Kinusu, sitwavuga nk'uko ari pasiteri Furu, ngo agiye kwishurira mushiki wiwe atari uwakenye na wabo inzu. Icyo ni ikinyoma reke kurigobesha n'abantu ngo n'umukire. Okay, abantu badukurikirana ni benshi kandi baragira ngo basobanukirwe. Ese hari andi makimbirane mwaba mwaramusanganye mufite? Nari nkubwiye ngo abantu baragira ngo basobanukirwe. Ese usibye iki kibazo cyabaye cya Frank n'umugore wewe, hari andi makimbirane mwaba mwaramusanganye mufitanye n'abasinga? Nta bindi bibazo kwa dufitanye n'abasinga, habe n'iki na kimwe tasho. Ngiye kugira imyaka 40 nta kindi kibazo dufitanye n'abasinga n'iki na kimwe usibye gusa ikibazo cyabaye. None watsembye warahiye ngo ubu nyine abasinga baramutse bafashe umwanzuro wo kuza gusaba imbabazi ntimwaziba? Batugarurire ifaranga zacu gusa bazagenda iyo bashaka. Okay. Ariko gusa Rwema yibeshaga tugahora mu gace ko mu Kamina gusa ko muri Kongo tugahura imbere y'Imana umwe yahasiga umutwe. Icyo nzi cyo Rwema cyo tiyanahinguka. Oya, niyo mpamvu ndimo ndavuga ibi ngibi kugira ngo wenda ndumva ni ibintu byafashe indi ntera mu by'ukuri byarababaje. Ariko kandi mwibuke ko turi abavukanye kandi turi abanyamurenge twese abanyamurenge turavukana. Ariko baciye umugani wari ngo umuntu nakora icyiza azashimirwe, ngo nukora ikibi azagayirwe hagati y'abandi bantu. Mu by'ukuri ntacyo bakakanya, twavuga nk'uko ari umuryango wose.
wawo yuko Rwema ntabwo agiye gukora ikintu hatari abantu bamuri inyuma. Rwema ntiyagiye kura gufata umwanzuro wo kura gusenyera mushiki wiwe nta bene wabo bamuri inyuma. Kumva kuko nta zindi mbabazi zaza kuhaba kabisa. Genda dusubize udufaranga twacu twatanze kuko siko zingana, bazizane baziduheze mu maboko, bazifunge no muri envelope ye, bazizane bazidushikize mu maboko. Ahasigaye bazagende noneho kari agakobwa kabo barebe ko ari umuhungu w'umunyamurenge uzagashaka, cyangwa se uzagenda ngo ninde munyarwanda uzashaka uriya mukobwa, nta n'Umurundi uzanamushaka. Kubera iki se atazashaka? Uriya mukobwa ni mwiza? Mwiza se kuba ari ikirepe, ari kari agasura kagaragara, ariko afite umutima w'inyamaswa n'ikibi. Ariko mwebwe muri kureba kuri sitayidi yanyu, mwe mwarababajwe, mwarakomeretse yego, ariko ntago muzi impamvu wenda umukobwa yatumye yanga uyu musore wanyu. Ntago muri kuvuga impamvu yatumye mwanga. Nta mahitamo afite hawe n'amaki. Amahitamo yose yagize n'ibyo byose uwo mukobwa neza yakoze, yabikoreshejwe na nyina wabo na Rwema ndetse n'abandi bamva ari wabo bose babikoze, bagira ngo ati twebwe baje kuduhima, batazi nk'uko wihimye. Umwana w'umuhungu taza siba, ariko umuntu wa mbere uzi usiba ni umwana w'umukobwa. Sinzi wenda nimba hari iyi mesaje yayizenguruka ko mbuga nkoranyambaga wigeze ubona mesaje ivuga ko uyu musore wanyu ashobora kuba arwaye, ariyo mpamvu. Umuhungu ni muzima, ni muzima, njenda bihanye n'ubwo ndi muri Norvege neza nuko tuganira nawe. Umuhungu ni muzima, umuhungu n'aka kanya yaraye mu kazi, kandi no mu kandi kanya aragasubira nk'akazi ka nijoro. Ni gute umuntu yarwaye yangiza akajya ku kazi? Ni gute umuntu yarwaye akajyana imodokari muri highway? Icyo kintu nticyumvikana. Natwe twangaha dutunze amamodokari, mu mategeko ravuga niba urwaye nk'uko ntiwemerewe no gutwara imodokari ngo uge kuri vora, ntabwo byemewe n'amategeko. Ni gute yitwara wenyine yarangiza abantu bakareba ngo atararwara? Gusa ikibazo yagize ibanga najya amafaranga yari yakoze, yari yagasufe kuri uwo mukobwa, atamenyereye n'ubuhemu bw'abakobwa, yarize umuryango wa nyirarume, kandi akaba se uko atazi nk'uko ashobora guhemuka bingana kuri. None se kugeza aka kanya Frank yahemukiwe, mwari mwarateguye ubukwe, mwarakoshanije, ese mwari mwarafashe irembo gusa ariko gukoshanya byari bitara? Byose twarafashe irembo, ryarigize imyaka 2. Gukwa twakora ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatanu kuri mwaka turimo. Twari twamukoye, nta kindi kibazo twari tugifitanye n'abasinga. Kumuko twari twamukoye, hasiga gusa nk'uko abasinga bazatuzanira umugore twakoye. Nta kindi kintu nta yindi deni twari dufite no kubasinga, kuko twarakoye ibintu zose. Okay, mbese noneho amafaranga murimo murasaba ko mugarurirwa ni amafaranga yo gusaba no gukwa? Ayo amafaranga ko turamusaba amafaranga y'ubwoko bubiri. Amafaranga yategewe indege kugera muri Amerika, n'amafaranga yakowe aho twari tugejeje dutanga izo faranga zigomba kugaruka zose.
hatabaza ngo n'igiceri cy'urukorona rumwe cyangwa se urushinge rumwe, bagomba kuzigarura. Gwema uvuga nk'uko atari abakene, none ibintu uko bigize icyumweru kirenga ko iyo atashakaga induru kubera ko atazigaruye, kubera ko atari abakene, ko atahita azigaruramo imishuro. Ese ubundi ibi ngibi byabaye ndumva nk'uko uriya mugabo n'abantu nuko nyine turi i Buraya nawe ariho ari, ariko iyo ko ari iwacu muri Kongo yazabona. Okay, none se kugeza aka kanya famiye zombi, famiye yanyu y'Abanyabyinshi na famiye y'Abasinga, ntabwo muricarira iki kibazo ngo muganire mugikemure? Iki kibazo twaracyicariye nacyo kiracyari muri Francis, ntibiratungana neza, ariko Abasinga bikimara kuba Abanyabyinshi bagikora kuganira n'Abasinga, baraganira, barangije kuganira nabo babwire nyine ibintu byabaye, kubera ko bose bari hamwe, bababwira ibintu byabaye. Abagabo baje mu Basinga, umuryango w'Abasinga bari bakoye, baje kubabwira amakuru, barangije kubabwira amakuru y'ibyabaye. Abasinga noneho n'abagabo bajaga kwicara tegera icyo Abasinga icyo bazatubwira ikizakurikira. uyu munsi ibi ngibi byabaye kandi biba ku muhungu wanyu Frank. Ese muri sosiyete cyangwa se aha hanze muri rusange, uyu muhungu wanyu ibi bintu byakiriye gute, abifasha gute? Wese nawe ni nkaho zamwituye hejuru, bisa nkaho bimurenze imbaraga. Birangije kumurenga imbaraga, abura ng'ukuntu ashobora kwifata, kubera ngo kubona ubuhemu atarabuze, atabaye cyane cyane mwera misozi y'iwacu. None ubwo buhemu burangije kumwe kwita hejuru, ananirwa gusa nkaho yikontoreye, aja kwa murumuna wanje wo kwa data wacu, aba aribo bamufata bamwinjiza mu nzu. Tiyamenye n'igihe yagiye aho agomba kuja mu modokari yiwe, tiyamenye nawe n'igihe yasohotse ko imodokari za electric nyinshi ntizisuma aho ziri kuba zazije. Ariko nta bugwayi na bumwe Frank n'ubu nawe n'uyu munsi wa none ugerageje kupereza n'amakuru yiwe. Ni umudogiteri, ni umuntu wize, ufite amashuri yiwe kandi ufite n'akazi kiwe. Icyo tukora ngo tubugwaye ni amakuru y'abantu, nta bugwayi n'ubu na bumwe na Frank afite. Ese nk'umuntu wari waruvuga iwe rwaravuruse ubugwayi, nk'umuntu wamubonye ku cyumweru, ariko we ntafite uburwayi. Okay, uburwayi burashobora kuba uburwayi butagaragarira amaso y'abantu hano inyuma? Nta burwayi butazabugaragara imbere y'abantu, kuriya turi utumana dutoya, nta burwayi umuntu urwaye n'umuntu utagwaye hari tofauti igaragara. Ndashobora kuba ndwaye ari turoma ijanye n'umukobwa ikagaragara, ariko nyuma yo kuba n'abantu ugakira bakakuganiriza uko muzima, ariko nta burwayi n'ubu nawo Frank afite. None se ni yihe message watanga ku mukobwa, cyangwa se umukobwa niba ngombwa ko wenda aramutse yumvishe ikiganiro tugiranye nka sebukwe, noneho wowe cyangwa se nka mukuru wari umufiyanse we, niki wamubwira? Gusa ikintu namubwira, ibintu yakoze ni ibintu bitazibagirana hano iwacu.
ni ikintu tutazibagirwa mu mitima yacu. Ubugome akoze si twebwe twenyine bukozeho, ni ku bwoko bwose n'ibintu. Nakomeza kumvira musaza we kuri akumva na nyina wabo, ntibazamwubakira n'umunsi n'umwe n'uyu, ntibazamwubakira urugo, ntibazamubeshaho, ntibazaza kumwigisha ukuntu azabanaho n'umugabo we, niwe wenyine perisoneri. kandi no kumubona azabona umugabo w'imugoye. nta mugabo ahubwo w'ubunyambaye ngo utarashaka hano hanze wumvishije ibyo yakoze, ngo namara ngo agiye kureka kumushaka, nubwo azaba ari Canada cyangwa se ari muri Amerika. nubwo dusanze dushaka abakecuru, ntawe uzamushaka. gusa mesaje namuhereza ni imwe gusa: ntakazibeshe ngo azasubire muri Amerika. yuko azasubira bizamubaho. Okay. Hanyuma dusoza wenda ikiganiro cyacu, sinzi nimba mbere yuko wenda nkureka, sinzi nimba hari ikindi waba wifuza kuvuga abantu batamenye, abantu barimo barafata wenda ibintu uko bitari, cyangwa se amakuru y'ukuri watubwira. nare nkubajije ati mbere yuko wenda dusoza ikiganiro cyacu, sinzi nimba hari irindi jambo, ariko mbere yuko dusoza hari ijambo wakomeje uvuga ngo umusaza w'umukobwa ntamukunda, nta nubwo ashaka kumwubakira. Ese hari umusaza w'umukobwa utakwishimira ko mushiki we ashakwa? hariho benshi batazayifuriza bashiki wabo amahoro, batazayifuza nk'uko bashiki babo bashakwa. kibabone nk'uko ari aho mushiki wawe iwe agashaka yuko we icyo ashaka, arashaka yuko umuhungu akeneye ariwe azashingira mushiki wiwe. n'umukobwa mushiki wiwe ntamuhita nko kuvuga ngo simfite gahunda yo gushaka musaza wanjye ku mugabo adakunze. kandi we ntarebe nk'uko nyina afite nyina ukwiye, nabwo afite nyina ukwiye. icyo kintu umukobwa ntaza akireba, ntigeze anakireba. mbese ushatse kuvuga ko Rwema we yifuza gushingira uyu mukobwa ku muhungu ashaka? niko bimeze. mesaje noneho watanga kuri wari ugiye kuba manyana yawe ariwe Apostle Rwema? ikintu nawe nabanza kukubaza, ni pasiteri wujuje kondisiyo cyangwa se ni pasiteri w'igice? ni apotre? ni iki hagati aho ngaho? oya, ni apotre. ko nanuvuga ni apostol. sinzi niba wenda utari umuzi, sinzi ukuntu waba utamuzi kandi mwari mugiye kuba bamanyana. ngewe gusa nzi nk'uko numva ngo ni pasiteri, ariko nta mupasiteri kurikiranyije kuva navuka muri 1989 kugeza uno munsi wa none. abapasiteri nagiye mbona iwacu muri Kongo bamenywa amavuta neza n'abapasiteri bafite amavuta. nimba ari uyu nguyu, nimba aramusutse amavuta yanarike kondisiyo, sindi kubihamya neza. nimba ubwo bupasiteri atarabwihaye, je basazaze mukize mw'iyo kora, ariko gutukisha abandi bapasiteri bagenzi be. gusa ubutumwa namuhereza ni ubu ngubu: agenda aho azaza yirirwa hose, nirirwa ku kazi nazaza aryanye mu rugo mu wiwe, aza yicura avuge kuko hari umunsi jewe nawe tuzahura, ukazamubera mubi mu yindi minsi yose. kandi
areke kuja ku gatuti, areke kuja kuri rutari, areke kujana abakristo muri gihenomu, areke kubajana muri gihenomu yuko nta nyigisho n'imwe na nzima ntaho ari kujana ubwoko bw'Imana, areke kubesha abakristo, areke gutakariza itorero ry'abandi umurongo, kandi areke kuja gusuzuguza umuryango w'abasinga. Gusa n'umuryango w'abasinga aho bari ari bene wabo na Gwema, bagenda batekereze kino kintu. Nimba bavuga ko turi abishwa kandi twari turi n'abakwe babo, ikintu bakoze takazagira umusinga uzankandagirira mu rugo n'uyu nimba nari umwishwa wabo, hagenda yacemo iriya mirongo bazacamo yo gusenya amazu, kinga bashaka kumaza kitenga twasenyewe, ari niko bigomba kugenda, kubera nk'uko agasuzuguro badusuzuguye akanadutukisha no hasi. Gwema niduhurira muri Kongo njyewe nadutashe yuko tuzahora mu buhungiro, nimba azagume muri Canada atagasubireyo, ariko nasubirayo azabona ibyo yose yabonye Gorogota. Wa mugabo reka nkubaza akabazo k'amatsiko, ese waba urakijijwe? Nakijijwe. Bibiliya ndetse n'ijambo ry'Imana riridusaba kubabarira abanzi bacu, cyangwa se benda muri aya magambo nyine. None kuki wumva ko utababarira ibyabaye bikarangira? Nkubwire, kubabarira iki si ikintu cyo kubabarira, kurumva iki si ikintu cyo kubabarira habe na buke. N'imbere y'Imana n'Imana iri mu ijuru, nubwo Imana yagowe na Satani yagowe, nta muntu ufite ubwenge ushobora kubabarira kino kintu cyabaye, buno buhemu bwabaye. Icyo yakoze gusa ubujiji Gwema yakoze n'uriya mukobwa n'umuryango wabo, nuko batarabasha gusobanukirwa isi tugezemo naho turi kugana. Imyaka 2 n'amezi ngize hano muri Norvège, izo nahigiye biroti imyaka 20 nari maze muri Afurika. Kuko ngo umuntu ukaje kugira imyaka ingahe muri Canada, aho kwacagira ibitekerezo bishaje, kandi ari pasiteri yagakwiriye kubera abana akabereka inzira nziza. Ese noneho abari ko baje gushaka, babaje gukora ubukwe, babaje gusezerana imbere y'Imana, none se noneho iyo aje kumubombora byari kuzagenda gute? Cyangwa se nk'umupasiteri uri ubwire abantu ngo ntibaje kubombora, uko kubona ko ubwo n'ufite hano abwiye ngo timwege ntimukaza mubombora, muza mukora ubukwe. uriya ni pasiteri Kinusu, ntabwo ari pasiteri wujuje kondisiyo. Okay, wenda reka dusoze ikiganiro cyacu, wenda abadukurikirana bashobora kuba bumvishije ukuri mu ijambo rimwe gusa dusoza. Ndagira ngo uhe abantu ukuri badukurikirana hirya no hino, abumvishije Frank ibyo yakoze, ibyo umukobwa yakoze, mu magambo make nk'umuntu mukuru wa Frank ndetse ukamubera umubyeyi. Niki wabwira abantu, cyangwa se nizihe nama watanga ku bantu, ndetse n'ayahe magambo wavugira Frank mu gihe tutaramubona? Njye hari ibintu bibiri nshaka kuvuga. Ndabanza gushimira kwanza umuryango wacu uri muri Amerika, ndetse n'abapasiteri aho asengera mu ikanisa asengeramo. Bari abapasiteri n'umuryango wacu batugiriye neza, baradufashije, ndabashimira njyewe byimazeyo.
shimira na murumuna wanje yuko ahagaze neza. Ndabashimira pe abantu bose. Ikigira kabiri, ubutumwa natanga nuko nta muhungu yavuye hano muri Europe, yaba ari umuhungu uvuye Australia cyangwa se Amerika cyangwa se umwana w'umukobwa, akagira umuntu uzongera gutegera umukobwa atarashaka. N'uyu n'umwe bazatuze, bazaza wenda bashakane, ariko jewe ku bwanje nta wundi muntu n'umwana waje ahubwo wanjye ufite hano, nta mwana waje uzongera gushaka ngo age kuja muri Afurika cyangwa se umuntu tuvukana. Nimba ntakiri umwana umwuka wa Nyagasani, ntabwo bizakunda kuko dushobora gushaka kandi muri Afurika undi umugeni. Tuzatugenda dushaka aho bari hano hafi aho dutuye. Iyo ngujya kuri wowe bati tugiye cyo gushaka abageni muri Afurika, aho yaje baza bafite izindi gahunda zabo mu mitwe yabo, bashika ngani icyo gemuza mwubaza divorce n'ibindi. Gusa ishimwe dufite nuko batari basezeranye, wenda ngo azaje amwangirize n'isura. Okay, muri izo nama utanze binteye amatsiko kukubaza akabazo kameze gatya. Ese Frank aza gutegera uyu mwana w'umukobwa atari yamushaka, ibyo ngibyo yabikoze ku giti cye, famiye ye, nk'abantu muri hafi, ntago mwigeze mubimenya ko izi gahunda zifite zo gutegera umukobwa? Abantu bakeya bari babizi ko agiye kuja kumutegera, kandi ntabwo yari yagize nabi ko yari yamutegeye. Ni kimwe naje nguko nshobora gutegera umugore wanje, ni kimwe n'abandi nguko basanzwe babategera. Naho ni nk'iyo kadire yari yabikoze, yuko ntiyashaka gukorera ubwo muri Afurika, ashaka kubukorera ahantu ari. None ukuri twafata, nari nkubajije ese ukuri noneho mu byo tuvuze byose, tuvuze byinshi twagiye ducyagaguramo, kugeza aka kanya ukuri kuzima twafata kuvuye muri famiye ya Frank ni ukuhe? Ukuri kuzima twebwe nta kazi kagonyuze, nta kazi dufite, nta n'igisebo dufite. Ikuri dutegereje nuko Asinga tuzanya gusaba amafaranga yacu aho twagasipiye bakadusubiza. Nta kindi kintu dutegereje ku Asinga, nta mukobwa w'Asinga kandi dukeneye. Ukuri ni uko nguko bagenda dushakira amafaranga yacu, bagenda baradushakira bazaduhereza. Nta kindi dushaka n'akari agakobwa kaho. Urakoze cyane, reka tugushimire kuba wemeye kwitabira ukaganira natwe. Murakoze. Mukomeze kandi mugere kwihangana, kandi nizere ko umuhungu wacu atarekeye aho ngaho gushaka, azakomeza ashake n'abandi bageni. Ubu nyine kera karashaka undi mugeni, ntabwo yakwicara gutya. Karashaka undi mugeni kandi mwiza kurenza uriya. Karashaka undi mwiza noneho urenza uriya, ufite n'ifaranga, badafite n'ubwibone. Ese kugwe muko yabajije, ahubwo ndi kubaza ko yavuze ngo tibamo ntabwo ari abakene. Ugenda umubaze ngo ese kwa Samweli no kwa Se ni bande bakire, ese ni bande bakene? Ugenda umubaze icyo kintu, ugende icyo kintu nushaka, ugenda ukikata ubaze ngo ese hagati yo kwa Samweli nishaka mvuge data nuko atagihari, no kwa Se ninde mukene, ninde mukire? Ninde ufite amateka meza mu Banyamurenge, ninde ufite amateka mabi mu Banyamurenge?
Okay, ibyo ngibyo wenda byaba ari ugukurura amatiku hagati y'imiryango yombi. ntabwo ari ugukurura itiku, kubera nguko ukuri kuzagaragara, kubera nk'uko avuga ko ari abakire, nidushaka twemere ko ari abakire 100%, ariko ukuri kugiye gushyirwa hanze kuzagaragara kandi kuzapimwa, kuko bakunda bapima ibiro ku munzani, ibishyimbo ku munzani kugira ngo bigurishwe, nuko umukobwa we niko yari ahagaze, kugiye kugaragara hagati y'umwana w'umunyabyinshi n'umukobwa w'umusinga, bizagaragara ninde ufite ibiro, ninde ufite power ku wundi. Uzagaragara nk'uko afite power niwe uzaba ari umukire kurenza wa wundi. Ariko gusa icyo ngiragwe ndiratana ubukire, ifaranga ziza ni nk'umwotsi. Uyu munsi ndashobora kuba ndazifite, ejo nkazigi, wowe uzifite akaja hasi. Ntakomeze kuvuga ikintu kitwa ngo ni ifaranga mu kanwa kiwe, ngo nabake ngo ntabwo wazibuze, kandi ariko kwiratana ifaranga. Ugenda umubwire ngo nagabanye amavamwera ashira umukaba hasi, amenye ibyo kuvuga. Nagabanye, ariko kuri ngo turabakire. Abakire Imana ni baramukirinze, ejo bundi akajana na nyina ni umukire. Tazi ibyo abantu tujya babitse mu mifuka yabo, tazi amafaranga tubitse muri za konti zacu. Zishobora kuba ari za miliyoni, ariko ntacyo tujya kuziratana ko abantu batazifite, kuko uno munsi ndazifite, ejo zizashira. Niba atari imyemero y'abasinga, atari imyemero, ziriya faranga uyu munsi zishobora gushira kano kanya, natwe tutazifite ejo tukazamuka. Uko nuko Imana izi bigenza. Ariko sinza kwiratana ifaranga zigashira. Ariko ngwemo ni faster, ariko ufite ubwenge buke, nubwo afite titenda ngo gukomera gake, ariko ufite ubwenge buke. Okay, wenda navuga ko ubwonko bwe ari uburakare wenda bw'ibyabaye, bishobora kuba bituma wenda muravuga amagambo asa n'akomeye. Ntabwo ari uburakare komite. None se reka nkubaze nk'umuntu, ese ifaranga twese ko tuzizi, ntawe wigeze ubona bafite ifaranga kandi bafite n'ibintu, bafite n'inkamagana, bwatsi igitondo kimwe ukamusanga zanka zashize, bakenya basuye hasi, twari tuzi ngo tubona ngo n'abakire. Tibiza bishira, wawundi utari uzifite, ubwacu Imana ikamubwirira neza, ukabona n'uwo wabaye umukire. Okay, wenda ngusubije inyuma gato. Urwema ntago yiratanye ubukire bwe, ahubwo yavuze ko abantu barimo baravuga ngo uyu mukobwa yategewe kubera ubukene ajanwa muri Amerika. Urwema aravuga ngo ntabwo iwacu turi abakene bo kubura amafaranga yo gutegera umukobwa wacu. Abantu rero barimo baravuga ibyo ngibyo, barimo barashaka kwiremera andi makuru atariyo. Nicyo yashatse gusobanura, ntabwo yashatse kwiratana ubukire. None se reka nkubaze, iyo Rwema ashobora kuba ari umuntu mukuru kandi ari na pasiteri, aretse kwiteza abantu uko bavuze gutya, ari abana b'abantu bwite batacecetse, kubera atategeye umushiki wiwe. Ubu nyine ndakubwira ibintu bitatu ubikorera analize, n'undi muntu wamugaye agakora analize aka kanya, ibyo bintu yabikubwira nawe Rwema bwawe bwabikubwira. Ikintu cya mbere, nyina wabo si Frank wamwubaka inzu, iyo ni analize ya mbere. Ushobora no kugira n'ikiganiro kirekire. Analize ya kabiri, viza yo mu kwezi kwa karindwi tugiye kujamo na viza yo mu kwezi kwa gatatu
ntiyahindura ngo uri mu kwezi kwa gatatu. Umukobwa wigaga Makirere ninde wamwishuriye? Si Frank wamwishuriye. Kubera ko icyo gihe atamwishuriye ishuri, kandi twese tuzi ko ya shuri ni ishuri ryigamo abanyamahanga, ryigamo abantu bafite ubwenge bwinshi, baba intellectuel kandi bafite ubushobozi. Kubera ko atamwishuriye, si Frank wamwishuriraga. Rero Rwema ntabishyira umukaba hasi. Hano hari abagabo, hano hari ibigo by'abagabo bimurusha ifaranga kandi bimurusha no kuvuga, bimurusha no kwandika, bifite na kiritire nziza. Kuba Rwema atarishyuriye mushiki we ishuri, fiyanse we yari yarafashe izo nshingano, ibyo ntabwo ari byo wakuririraho umusabye uvuga ko nta faranga afite, cyangwa se uvuga ko bananirwa kubikora mu gihe fiyanse we yari yahisemo kubikora. None se mu gihe avuga ko atari abakene babikoze, ko avuga ngo yari afite viza mu kwezi kwa karindwi, ubwo wenyine aravyivugira 100%, akavuga yuko yari afite viza mu kwezi kwa karindwi. None ni gute ko yari abizi, kubera ko yemeye ko umukobwa aje muri Afurika, aje muri Amerika, kubera ko atemeye ko agira nani, kubera ko atamurira akavuga ngo ati reka kuja mu banyavyinshi kano kanya, uzaza uhitira hano, bazagukore hano, kuko none bafata irembo muri Canada bagire bazaze kukizana iwaje, kubera ko atakoze icyo kintu. Noneho twese Rwema we yavuze ko umukobwa yagiye muri Amerika batabizi. Mbese umukobwa yaratorotse aja muri Amerika batabizi. Ikinyoma cyambaye ubusa, Rwema karabisha. None reka ngubaze, simfite umuryango mvukamo, ni gute nafata inshingano? Kurumva inshingano ngasohoka nkagenda iyo ngira akagira amezi 3, umuryango utazi yombi, ndi umuntu ufite ubwenge. Rwema arabesha, Rwema arabesha. Nanjye ndi umuntu, n'uriya mukobwa turi kuvuga afite n'umuntu, no Frank afite n'umuntu. Nta muntu w'umunyamurego uzi ugenda ngo agire amezi 3, hafi amezi 4 atazi iyo bari. Noneho mfise umwana w'umukobwa, ntabwo byakunda, ntabwo bibaho. Ntabwo kiyakintu Rwema avuga ntabwo kibaho ubuzima. Azaje gukoresha abandi atazi abanyamurenge, ariko nkatwe twavukiyemo tubazi. Rwema ariko akora kubesha. Nta mukobwa w'umunyamurenge wagenda gutya gusa kiorera ngo agize amezi 3, nuko nuko atari bazi ko atari ngo Frank nawe mutegeye, kubera ko bamenye ngo ari muri Amerika. Iyo yibwiwe n'iki umuryango utari ubizi, umuryango wawe n'abandi uko restaurant ari muri nani, ari muri Amerika. Yageze gute? Yageze mu ruhe rwego. Ndumva rero twasoreza ahangaha. Wenda aya makuru nawe azamugeraho, kandi turizera neza ko imiryango izabikemura, bigakemuka bikarangira. Nyine imiryango turabikemura. Nicyo kintu kiri hano hafi. Abasingari amafaranga yemera kugarura, tuzayafata tuzayareka, ariko ikintu gihari tituzizera kandi abantu abakobwa babo. Reka tugushimire cyane kuba wemeye kubana natwe muri iki kiganiro. Sawa namwe murakoze. Mukomeze mugubwe neza umuherereye, kandi mujye mukomeza kudukurikirana mu biganiro dukomeza gucisha kuri Isoko y'Igeza TV1. Sawa urakoze.